بريس عمر أزمن شروبا كاري سياسي لديار بكر gelme. بريس عمر دماتا باش به ادي گلو او پیواجان حال ترکیه افدا خوانین بالکیش دم ام گوداری دکین جاردوگان به دولت باخشلی به ج özgür özel be tu çağat bini gelu fi'len eve mebdae ve kevet praktike da çabeta خوandن Den baş KKK, den baş televizyona Kürdistan 24 zor sipaz var. Ne rastı? Ab lezik buna devlet bakşeli bu şart merci rojane bu konjonktüra rojalata navarasta ruy dedin bu bagire dayı. Yani ab bir pişkiriya devletin rojava devleta İsrail dış aparatı İran'ı şeraki tün domand. Yani ihtimal ki mazın hayaku hammi aparatı ku denav konsepta İran'ı ya mukaveme harami da zira dvejin çıknava kimi farisi ya mevere mukaveme yani Hizbullah Haçlı Şabi Hamas bana hamim İran'ı bagire dayına ama bu pişkiriya Amerika İsrail diye bana şer domand raya güçle Türkiye'de dıştaki Diyarbakır gotu şer berfere be rojalata navaraz nuva var tanzim kirin Türkiye tırsya ku got ev sirayeti aha mecbike yalu abtiş bu kavme ne kavme ev dıştaki dine le rayadar devlet jibiya geleki dilgiran bun tam devir avşeda devlet Bahçeli ku Seroki Parti Hari Nejat Perest Bengaveki desti şankır. Got ku bila Öcalan veled meclise da jibo jinavbirina PKK Bengazi beke. Na artist Bukhara de bu yer desti şandike yek. Gelo çıma Öcalan ne dikare li İmraliyevi akafteni bike. Jibo çı meclis parlamento. Yani az bu peşbini dikim ku devlet Bahçeli dikhaze vak nosyona temsilkariye bide Öcalan. Jibo ku Öcalan dibin bandora devlet edaya. Ak taybeti ba AK Parti rahaya le PKK'ci ne dikare gotuna Öcalan bineci. Jibo çı ne dikare. Az minake ki bejim de 2013'dan da Öcalan jara yeken bankır ku got bela şer bir ravastandın mesele tekebe pevaja siyasi name ki nivisand name bu kanala seruki partiye HDP Pervin Buldan li Diyarbakır'e ji milyoneki kesan da hat peşkeşkirin Nevruz bu Öcalan got ku devci çeka berdin şer ravastinin le PKK çavakır behendeka bersivday gotuna Öcalan ne anişi İro bu gormun jiboku aparatı İran'e peda lavazdıbın devlete İran'e de haram eda dikadan nev devleti de lavaz bu Türkiye hav dedeku jiboku van bu yeri rojalata navarasa dikavımın gelo az bikaribim kandile به Öcalan va bedim بله برس عمر پرسا کردان لترکیه پرسا که سالیه پرسا نتوه که لسر به پرسا گرده هیچ آریه کنی نگلو yani hatta eğer Abdullah Öcalan daha fazla PKK pabendi ve ne be ya avd beji gelu ve rafçabe yani taybetici kan fırsat hane tuzanici notu seyhe bu na kego 2013 bu ya bazı şehir xandaqa bu ya perişan qara bu ne na Kürt perskireka milleteki perskireka milleteki be partiyak be serokya ki na çare serkirin na serkaniya perskireka milleti Kürde eğer Türkiye dibe bana cevdi cüda bike da fazla Türkiye Davastan'dan şer be em hamid khazın dama şer be Davastan'dan siyaseta Bakürü Kürdistan'ı
dikebe mecra xwe, dikebe mecra ki xwezayî siyasetmedarê Kurd dikarin bernameyê nû, projeyê nû pêşkêşî civatê bikin. Pirsgirêka Kurd bête çareserkirin. Lê şerê PKK, rawestandina wî ne di destê PKK de jî, ne di destê Öcalan da ye, ne jî di destê PKK da ye. Yani di destê me de gelekî dokümant hene, destê me de gelekî agahî hene, gelekî şopanînê me hene. PKK ne dixistinekî sed bixwaye. Bi îrada xwe ne dikare şer rawestîne. Ji bo ku di dema îroyîn da, di rocelata naverast da rêxistinekî bi devletekî re şer bike, dibe piştgiriya wî lojîstik, îkmal, îaşe, cepxane, îstixbarat hebe. Ev ya ger ne devletekî be, ne dikare şer bidomîne. Baş e, ev devletên ku piştgiriya PKK dikin, gelo ji PKK çi dixwazin? Bi gor min ji bo ku astenkirina Kurdistanekî azad e. Bi taybetî jî hêzê PKK çekdar Bakurê Kurdistanê nemane. Hêzê PKK Başûrê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê ye. Eger hikûmeta AKP dixwaze li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê bi PKK re şer rawestîne, ev ya pêngavekî pozîtîv e. Em hemî vîya dixwazin. Ji bo ku li herêmê de aramî, seqemgerî çêdibe, şert û mercê aşîtiyê çêdibin. Pirsgirêka Kewata Birês Omer, ez û tu dê wisa nîqaşa xwe berdewam bikein, heke bi ruxseta te be helbete. Tu zanî jî weke me gotî, weke tu dibêjî, madem pirsa Kurdan pirsa neteweyekî ye, pirsekê kevnar û mîjînê ye, pirsa sereke Tirkiye, ev pirse bûye sedem Tirkiye nekeve yeketî Ewropa, ev pirse bûye sedem rewşa Tirkiye niha tevrî hebûye, heta aştiya civakî jî tevrî hebûye. Kewata daxuyaniyên Baxçelî, daxuyaniyên Erdogan, heta daxuyaniyên CHP, ta çend giringe di niha da weke firsetek bête dîtin. İrade heye gel û şiyan hene li derveyî PKK, êdî ev pirsgirêkê bête çareserkirin. Aktör hene, tu zanî jî gelek aliyên Kurdan hene, zilamên maqûl û têgehiştî û siyasetmedarên Kurdan hene, mîna kesekî wekî te. Denktin. Denk nabin. Mixabit. Belê. Biraz denk nagirin bibore. Belê Birês Omer, eger em behsê hindê bikin, pirsa Kurdan pirsekê neteweyî ye. Eger li derveyî PKK û li dervê Öcalan jî di gel aktörên dinyên Kurdan ev pirse bête nîqaşkirin, di bingeh da bête çareserkirin. Gelo ma îradeyeke wîsanî ne? Dibe pêkan ev yeke? Na irade heye, akıllı Kürde siyasi heye, dema çek bin bikaranın akıllı Kürde siyasi ne dikara nüfuzi siyaseti bike. Eğer devlet xwaze çareser bike yek, modeli dünyada ye pir milleti hene, yani milleti ku dinav devlet ekda dijin pirskiri ki xwa biçavay çareser kirine. Peymanı nav devleti hene, hukuka nav netevi heye. Bi rêbazê pirsgirêka Kurd mümkün e bi şêweyekî aşîtane çareser bibe. Otonom, federal, konfederal van bijartiya dibe bêtê nîqaşkirin, ji aliyê siyasetmana de tê nîqaşkirin. Aliyê çektera de ne nîqaşkirin. Binêrin. Dibe ku ev banka devlet Bahçeli çawa li Tirkiye deng veda li Enqerê bûyerekî cihê deng dest bi qewimî. Ev bu yer, bu gormin, bu yer ne ya PKK'ye? Mümkün e çalakmanı PKK hatımın bikaranın. Yani bak hezeki global, yani devletteki hegemon, ev çalaka lidat hızkı pevaje tek bebe. Çavanine, ev çil sale PKK çalaki kirye, ticari nikarib yerli ser bajera Ankara, li benasaziye Türkiye leşkeri, cihadi stratejik da çalaki bikar bina. Abiya ne teknolojiya PKK'ye. Abiya te zanin ku lipaş PKK hezi dinene. Eko naxwazin de haram da aşiti çebebe. Dibiya da millet Kurd zedetir. Çava KKK destişan kir. Devlete Türkçe zirarı mezin ditiye. Maliyeta bir şerri 45 sala
Pispor dibêjin 3 trilyon dolar, 3 trilyon dolar. اري Yani Türkiye devletteki derezede nine Türkiye devletteki devlemende çarhab demsal Türkiye ana deştu bariye ve hammi serkaniyen بله كاتا كيك عمر اردوغان سركمار تركيا ايرو جود او صد صاله بيا تركيا وصد صاله كردان وتركان به ام دولتك دروسكي كو دولتك خالي تيرور به خالي به لتفريهويه دي دولتك خوش به بو كرد وتركان كواتا بيات جلو افا بيكانه افا اراده فعلا دي وصاچي به نه از نزانم گلو اردوغان به سر خود کاره دولت ترک کنترل بکه آن نه دوی ده نه کی اوه من هنه شکه من هنه از جبی tam نه باورم جبو کو دناف دولت ترک دا هزه نه کنترل کری هنه اب یا پسپور ترک بیا قبول دکن دما هزه نه کنترل کری هبن mesela gele ki dikeve ravşa ki tengezar اب چندین جاره özel havulda ku çaresici bike özel tabi gruba kat ekşu. Cardın dema sala 2009 de yansdan da Cardın hükümeti AKP havulda Cardın bu kanala hezin haremi av pevajo tekşu. Yani eğer Erdoğan dilsoz be liser devleti tamamı deselatar be proje diyarı. Proje min Cardın dubara bike. بله برس عمر پیمان ناف devletine hukuk بله وكتا قلتي ريكارو ري باز قالك modeli اف برسا كي برفرها وكان بقربانجي دبيجينا اف هفيرا ويقالك افي فخو ايدي دمين دهاتي جدا دما درفتا بمي بيتر نقاشا في برسا كان برخصتاتا بريس عمر اوزمن شروبا كاري سياسي لديار بكر ديال مبو قالك سباس ايفارك خوش